पणजी शारांतले कांय फूड कार्ट 7 वर्सां जालीं बंद केल्ले. ताक अजूनय योग्य जागो मेळूंक नाशिल्ल्यान फूड कार्ट चलोवपी सामके बेजारल्यात. हे विशीं बिरेस्तारा महानगरपालिकेची खासा बसका जाली. ह्या बसकेक शारांतल्या विक्रेत्यांची समस्या आयकून घेतले उपरांत जागे पळोवन दवरल्यात, पूण अधुसूचित जावचे आसात अशी माहिती महानगरपालिकेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी दिली. आमचो गाडो हा मिरामार आसलेलो. आतां 6-7 वर्सां जालीं आमचो गाडो काडला आनी एवरी टायम आमची आतां मिटींग आयजूय आतां न्यू कावन्सिलाची फर्स्ट टावन वेंडिंग कमिटी मिटींग जाल्या. आतां मेयरान प्रॉमीस केला आमकां की ऑलरेडी तांणी आयडेंटिफाय केलेले आहात म्हणून जागे आनी आतां नोटिफिकेशनाक ते घालतले आनी होपफुली पॉझिटीव रिप्लाय वी आर वेटींग. बरे भाशेन जालें जाल्यार आमी सगल्यांक बरें जातलें, कित्याक 6-7 वर्सां ऑलमोस्ट 6-7 इयर्स जालीं आतां 7 इयर्स जालीं आतां. ते बॉन्ड कित्याक लागून कारण कितें बॉन्ड कित्याक जाला म्हणजे आमकां देरेपण आमकां कांय नोटीस वा कांय ना, बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज आयले, कितें ट्रॅफिकाचो इश्यू आयलो आनी कांय सांगिनासतना आमकां बॉन्ड केले आनी आमकां म्हणूंक लागले की आमी तुमकां रिहॅबिलेट करतात म्हणून आयज पासून तांकां 6 वर्सां डायरेक्टली 6 इयर्स. आनी दुसरे ऑपरेट आहा तरी चलता ते तुमचे आतां पळय आमी टोटल एक्चुअली आहात 90 वेंडर्स. 90 वेंडर्स आनी ते ऑलमोस्ट अरावंड 25 to 30 कार्स आर ऑपरेटींग आनी आदर जाते आमकां आयडेंटिफाय करूंक ना, जागो आयडेंटिफाय करूंक. So you all are the ones which are not identified. Yeah, we are the ones who are not operating. Operating. Yeah. And the places are not identified. The places are not identified. Okay. So as commissioner we have a meeting. The commissioner and the mayor and the market chairman, Madam Caroline, they have given us an assurance that they are finding out trying to identify the places. But at that time I said that you all identify and notify it also, because only identification doesn't serve, because tomorrow we don't want any legal problems and harassment by any court matters and all because of certain legal procedures. So we told them to notify it. So once it is notified, then we don't have any issue. Town vending committee meeting. So the agenda was a single agenda. It was basically to discuss notifications of designated areas where the vendors can operate. So we're just getting feedback and discussing some of the issues that might arise. So what the spots are we identified? So we've identified a list. So we will identify a list of spots. So they've named different areas, Panaji, bus stand. So we have to check the feasibility of the spots. So once we check that, we will add it to the minutes and forward it for notification. And how the location is located? So it depends also. See, right now also there are handcarts that are currently operating. So we will have to consider different aspects. It shouldn't block traffic. It shouldn't cause a hindrance to residential areas. So once we identify the list, we go through everything and make sure that we take all of this into consideration.